Kumsang ni som ni panga July thatop lam khan Iranian thu nei tu te chuan kholum uchuak takin anram anwai me kara tui in dai lo na a thlen mai lavin mipui te chu tui ren turin an nge na anram lum zel chuan celsius degree som nga te a hol chawa sarkar thu puang tu feteme mohajerani ichuan Tehran province a chuan July thatop lama khan kholum uchuak takawangin chol an puang don ti alo soya Iran a hian tui hi awang sa hrim to a abikin anram chim lama ruwa tui dong tlem province a in dai lo na sa zual hei hi a enkol na amumal lo wang le leinuaya thil hlu omte hai chuak tura be na satlu tuk wanga pu ania sigle sa in thak na sa in ang hong bok nia soyani Tehran City Council chair Mehdi Chamran chuan mipui te chu tul lova tui luan ral tir lova ren turin ati a ISNA news agency chuan atarlang anram chung mun danga po thunei tu ten tu naya hetiang ngen na hi an chua hloma province eng emaza ta cheng te chu tui man za tur bituk sak an lo ni pha hialani Tehran province a water management company chuan tui man thin za som ni a ti tlem thep chuan tui in dai lo na thleng tur ven thei don ni in soya thu chua an siama Tehran som tu tui kho te chu kum zabi khat chunga akam lai ber an nilom ti an soi a ma kum enga mozat liam ta atanga ruwa tui an don tlem awang ni pakhata an nga ya khuarel hum hal na lam chan chin bu javan chuan thunei tu ten khopui chung mun then kata tui in dai lo na urven nam tui an pek thin an ti tlem tu an tar langa hei wang hian mun then kata chuan darkar som pahni atanga darkar som pariat inkar vel tui ngei an om thu soi ani bok energy minister Abbas Alia Badi chuan tui pek an ti tlem chu hriat thiam na dilin in sem zai angai awanga ti an ni thu puanga kumsang ni le som ni panga August tlatop lama phei kha chuan Iran rama tui in tur le agriculture ta na tui pek na tui khuwa poimo a central som pani a chuan tui reserve chu 10% nuai lam ani to ani chutiang ani zela wangin October tha aron ni chuan First News Agency reporta Iran khopui Tehran tui in tur chu za asom sari thleng atlat niam to a Lara le Amir Kabir dam bula tui in tur za asom sari thleng pethei latian dam chu kumsom tam tak chunga a volume niam per tum thlengin atlat niama kum nga chung zat ruwa tui tlak lo na sa tak le ruwa tui tlak pem klem berkara khopui chunga tui khwa zong zong chu cubic meter mak ta tuai zani somnga pariat chau an nei to awangin ni tin supply dong tu tur mi mak ta tuai ko te tan a hlo om le a chutiang an ni reng chunga an sarkar ina ngai tha le nuclear plant ringot abuai puya America in na taka a rek chung ne an economy chuan chiat lam apan zual zela Middle East a tui khua liam ber le khovel puma liam ber zinga mi karkhe dam a electric siam chuana reserve a tui level atlak niam le toka wanga ti top lai lo ani zui ta ni anram lumbok ne kol phetha nei lawa om chu mi puiten she om an ti hle a Tehran a tui in tur mi pui kham khop an nei lo na ne kholum laka in ti dai na tur per karen om lo ne Iranian mi pui lung oi lo na in mung chu asau sang zela an then omram Israel lama tui liana wangin an buai em thung an ni in khokheng an tuar bek bok ne an nuclear plant wanga America nen a beiron tum thom om reng te nen chuan Iran mi pui kha amuang lova lung oi zong a har nangia mai an oil nei angte ani anga hral chu ani thei talawa an sum le pai din mun chuan niam lam apan zela an har sat na aya an buai pui nuclear plant America ina bom chia sak vek awanga an din bun har sat na chuan zual lam apan na sem ema an poisa lutna atlan yam duaya khokheng a in mung zela tui in turawang tual bok nen kumsang ni le som ni panga December thatop lama chuan Christmas po anron mang nuam lo chau taker maya mi pui thin rim in mung puak ke chuan Tehran khopuya Grand Bazaar North anron hoi hot trana buaina aron chuak zui na sa hle tun tuma an buaina hi kumsang ni som ni pani nuwa buaina na saber tum ani meka norhoi hot tu te chuan anram how to luber supreme leader Ayatollah Ali Khamenei du lo na an lan tir tela dictator an du lo thu te au chua pui nga lin
norhoi hot wang hian school university le public institution sang te chu khar ngal ani ya heta an buaina chan ber chu sum le pai lama har sat na le sum hlut na tlak niam na sat lutuk fang te international insum don na konga sanction an pe ka wanga sum hlut na atla niam na sa le a thilman atau uchuak le bok women life freedom mei che zalen na hi tun thlenga an ril ruala om hijab lo thei lo hak tur ti dan le akeng ko tu police chunga an lung oi lo sarkar ina chan le dan an du lo Iran sarkar hian protest a kongzo te hi tharum mangina nuai thina internet off le kongzo te mana shemna na takpe ka mipui athuna na tumwang te ani bera Iran buaina hi nirei lova a in thak zung zela an sarkar chuan internet te off sakma se khovela mi ho saper Elon Musk chuan Starlink ala pe chuak chui ta ni norhoi hotu te chuan teran khopui nasar cars ro khongpuya te chuan kumsang kha zakua somsari pakwa Islamic Revolution thlen ma a lalro re na thin monarchy hun kha andu le thu au puim reza sa ti in mi pui te chu an au na sa le a kan thiat theu angin Iran hi Islamic kulmu khowin an op ma khan lal op na in an kal thina an lal na nung ber chu Mohammed Reza Pahlavi ania ahun lai hian Iran ram chu achang kangin ma son le ni kha tuna hian chu mi din mun riat reng na reza sa itharau hadam ro se ti in an awrwal duala kongzo na hian mi pui dang akang kaya khopui tam taka apun lun zel boka hetiang taka an sarkar du lo na awanga rampum huap de thua kongzo le norhoi hot hi Iran rama aom ngai meu lovani norhoi hot tu langsar chuala hiam university zirlai te chu aral matong an ni a heng huna te hian jen zet te an chen zual Tehran Hamedan Eastland Karaj Malat Abbasabad Ekbatan Shiraz Kerman Isfahan Avaz Yat Vanak Masad ate an ni a an awla tamzo ka po death to dictator ti te ani chau ta duk zela Hamadan Iran chimlam a norhoi hot tu ten Iran intelligence te biru na mun an huwa an hal suya abula lir thei om an beizui boka mi then kha soidan chuan Iran intelligence ten he muna mitang te chu mi pui an chuwa zalena Iran khothlang lama farsan khopui po in norhoi hot thi an zom ve bo norhoi hot tu ten Iranian bas jis sipai chu lungle thil dang mangin an vom ruya liampo an om nual bok nia hriat ani norhoi hot tu ten Isfahan governor in an thlenga basis sipai ten no dar tumin silai an met puak zia mi puinen an intibuai na sa leni Avaz Iran khothlang lam Bastan al-Malek governor in chu an hal chiat sakpoka an rampoi sa lut na sa taka atlak ni mawangin norhoi hot tu ten governor in le governor office te ti chiat tumin ma an lana sa le a hei hi sarkar thu nei tu te an ninjia chin chiana poimo tak ani Iran Central Bank governor Mohammed Reza Farzin poim banna athe lut nga la chu lo pom sakin a ai o turim economy le finance minister lui Abdul Nasser Hemati chu ruat ngal thoi ani ya mi pui nor hoi hotte hi tear gas ma no dar tum anni poim omzia a om thei meu lova president Masao Pezeshkian chuan interior minister chu norna hoi hot tu te ai o chu bia an har sat na chil fendan ngai tua pui tura ti ania ma se chu chuan omzia a omlo US State Department chuan an thalai te mong hiat sevin nor hoi hot tu te an thlop thu an ron puanga thalai te huai sen an ti in an economy le sarkar kaldan dik lo chu do tu te chu an thlop thu an ron puang chuak bok Iran khopui araka mipui nor hoi hot tu ten buaina ti chuak vele in molotov cocktail in an be nuwa police officer in silai an ka puak tana ning nga zat nor hoi hot ani meu chuan an thalai te an chena tuala Tehran Central Wholesale Market asum dong te chuan sarkar daudana nor hoi hot na an tel ve ya an ram economy din mun cheta chak lutuk du lo na lan ti na nor hoi hot chun zom zel bok ani Lorestan province Gudas khopuya Iran norhoi hot tu tele Islamic Republic Security Force te inkara buaina na satak chuak phei chu tun angreng hian
ala thleng ngai lo ni inan soi hiala Golestan province Astarabad Gorgan a phei chuan zanlama norhoi hot laim Iran mipuite Islamic Security Force tene an inkap te hiala Lorestan khopui asna a Iran police headquarter behnua mi som chuang an thi to a norhoi hot tu tem police quarter le lirthei an ahal na sa lebo heng mi pui protest te hi terana chak ni lovin province sang sanga tharum thona thleng a om to a state nena inzom media te chuan police station le site be pui thak na nena inzom thina le liam omte an nem ngat chauzel boka report tang te chuan norhoi hot tu te chu kongpuya ka hlum an ni thu an soi bok he buaina hi kumsang ni som ni pani nuwa Iran an norhoi hot langsar ber ani kan ti to kha kumsom ni pani mi masa amini chu police kuta athi awangin ram puma norhoi hot ani le a Iran civil sarkar chuan reformist president Mossad Pezeshkian a hnuaya norhoi hot tu te nena inzom na siam adu thu asoya mase anram economy atlatniam ze awangin administration chuan du than tur tlem te chau an ma chon thung an nor chan sum hlut na tlak niam po atlak bel zela tuna phei chuan Iran poisa na sa takin atlat niam le a US dollar khat le Iran poisa real singli sangni le somli pasari a inkluk vela chutiang khopa in thlau chu ani awangin mi pui thin rim na ati zual na sa hle a an sarkar rin na po ati chele bokani Iran mi puite hian tuna Khamenei sarkar hi an kham te a Iran ram chung tui har sat na economy tlak niam wanga sum lut na tla niam lutukte sarkar in rail bol na lemlet na nasale tukpa ka meiche kuakir na nasale tuk zale lo lutukte hi an ning ma tuna hian mi pui kongzo chu khopui somnga a nasatakin dar meka sarkar in atunun leithei to meu lo chu ani ta ber mai kongzo te hian Khamenei atan thi na dictator tan hun nunungani ti aw la a te an neya sarkar pui mun poimo anti chia in an hala police te po an beile chuani Khamenei Islamic sipai sarkara central bank how tu berpo tuna hian ani na atang a in nuk dok tok kan ti kha kumsang kha zakwa somkwa palia Argentina rama bom ti pu awanga Interpol in man antum IRGC general chu commandara ruat le in kongzo te thunun turin Khamenei chuan thu a pe chuak le toni heti mekla hian Israel prime minister Benjamin Netanyahu chuan Iran mi puite u inriat ka du chu Israel hinang mani lama atinga atopa Iran mi puiten zalen na in mu huna Juda tele Persian mi te chu atopa muan na kan muwang ti ina lo fui vereng tin Donald Trump upon that taka kongzo mi puite Iran security sipai tenan ka pa an that ani chuan America hi a inrolang ti ina saya Iran shuai tu te chuan kan buaina US a inrolani chuan mun sang sanga an mun poimo kan bitumang ti inan sang le ve thunga an nor na hian zual lama pan zela kumsang ni le som ni paruk January ninga zan khan ilam khopuya kongpui chu sarkar sipai tele norhoi hot tu telen an inkar in dona mun zau taka achang chowa security force ten norhoi hot tu te an kap na sa le a Iran rama meichia pakhat chuan a hijab lip chuakim Islamic sarkar daudal na le lung oi lo na lan tirnan a hijab avai lo mai ani kha chumin hu loka Islamic regime security force tem sarkar daudal tu nula kumsom ni pani mi sagar etamadi an tha thu puanani ya police te chuan maya an ka pa ni ni chung dam do ina en kol ni ma se athizui ta ni nor chuan kar ni zet a o nu po in zualam alapan zela wangin US State Department pok chuan farsi tongin Venezuela an chet nuwa Iranian regime warning te pe in President Donald Trump an thu asoi ve mai ngai lo ataki da chethin in thelawani chuan tuna in thetoa in film khuranga yani Donald Trump hi in fiam pui chui ani lo ve ti in Iran shroi tu te chu vokhan na thu an ron pe a tuna norhoi hotlaya in thiar film atum chan hi economic state le mi pui thin rim na al chuak mek wangte security te zinga rin omna lo an oma wanga in thiar film tum mani tin kum sang ni somni parok January niruk aron ni meu chuan norhoi horwanga tharum thona thlenga thiza chu mi somnga antling to a norhoi hot na hian toplam a in zual lam alapan zela
kar khat chuang zat nor hoi hot ani to a hian mi sang kha zan hi chuang man an ni to a thi zi nga hian nor hoi hot tu mi somthum panga le no pang pali an tel to a Iran security force member pahni an tel bok Iran province somthum pakhat zinga somni pasari a mun zani somnga chuanga nor hoi hot mek zelani a January ni rukhan police le security force te enroll na a omlo wangin nor hoi hot tu ten Ilam province up danan khopuya police station chu an thununa kotler le mun hulum la ya Iran mi puiten sarkar banner milem le chin chi na zong zong te chu an paya chung mun then kata chuan Donald Trump street ti te tarin Donald Trump mingkong Shangin an phua Iran mi puite hian US president hi anram buaina hian an ngai hle ni inalang Karas ko pui Tehran chimlam Pardis ko pui Islamic Council building a po norhoi hot tu tem Molotov cocktail mangin an beile chiama heta hian Iran revolutionary gas te eitur dora tangin bungrua an ru po saka norhoi hot tu te hian khopui hi an thunun zuya Iran eptupol nena inzom thudon danin Iran Kurdistan biala political party pasari chuang kumsang ni som ni panga January nisari khan he muna hian general strike an puanga ka ten nasataka sarkar daudana konga norhoi hot tura antel hi sarkar daudana kong zo ti chaktur poimo tak ani thei ka tho hi Iran rama namtlem zo anni angim Iran rama arab ho ang pokin second class citizen anga ngai anni a sarkar hian anmani athlir rang fo thin chu andu lo thin le chutiang ani awangin an supreme leader Khamenei chuan kongzo na awanga sarkar atluk chia chuan Moscow a tlang turin a imbua sai na sa to le a imbua sai na kong sang te hi da Jerusalem Post chuan aron tar langa Iran rampuma mipui helna anasat zual zel chuan Khamenei chu Russia rama tlan cheturin ruwa manna an duang lok sa ni in British Chanchimbu The Times chuan Sunday khan alo soi to bok The Times soidana phei chuan plan B anti aruka an ruwa manna a hian Khamenei chung kwa le a thui ruai mi som ni vel an tel don ni inalang tin he ruwa manna a hian kumsang ni le som pathuma Reuters Chanchimbu inalo chui ruk to US dollar billion som ko panga vel anei rosum network te po ken thei dan tur anrel tel ni in The Times chuan atar lang bok heng anei rosum te thon tur hian anrama power nei per po seta chu mangin le finance thila langtlang na nei lawa anti Khameneian azave anei NGO foundation te arosum te po atel donani pen bia hian anai vai tele achung te ba ka a ai o tura an hual lok afapa mostapa Khamenei po atel thu intelligence source atangin The Times chuan aron tar lang pokani chutianga Iran buena chuan zual lampan zelim an in rel bolna afu lei thei lova America po thuk takin a in rot lu zela an buena hian zia omlam apan thei lovani chuan America hian athunun anga ani lo po in Israel hian tuna Iran chu ka pa beiturin a impua sai thuk le a eng tiangin nge boruak a omzel don ti chu khovelin kan thir zel don ani